Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kum shibenta ke jingile ban pet ngor, bat bante lakam ya ke jingwan rong kertem, ki bender bat ki barjala, syakani ke jala, ke New Trap Youth Council, Shillong City, haka khat artarik mutabnai rempang, arhaja khat kendai. Kalau beteng biang ya kasir lapalang operation, dah kebapelong ya ke jinglet kendrai ki kot kisla jung ki barjala, ki baterai haka wei ke yeng mala kabaran hapo new colony la imkra Shillong. Haka ni ke jinglet kendrai lalap ya ki katsan ngot kinong bela, ki ba omdan satya ki kot kisla, ki ba biang kum ke epic card, ke work permit, ke NRC, ban pentikna baki dai ki nosong snong bapura jong kari India, badru badan ya ke hok ban wantre bela syaka jala Meghalaya. Hadin belalap bakim biang satya ki kot kisla ke HYC Shillong City hakani kesngi kalapha no ikini ki nong bala baro banai phai no syakasnong nakabakiwan. Hadin ba nakaliang kasang bangil i ba nakapor syakapor wat ladin banya pendek ya shibun ki jingkra ning ba kani kesir lapalang operation apo kanung ba Shillong hakani ki kindiat banai ki baladap enreng idang i ba kini ki barjala ki ba ibumdan ki kot kisah ki biang ki bakentop nadu ke epic nadu ke NRC nadu ke police verification bat kumjuk ke work permit bat labor license kalau pelong ingi ba yin nyimbersih ban sedang biang no ya kini kesil pelong operation aku ba banlek aman lagi snong kitau jong kini ka nong ba Shillong khamtam bat kumjuk aki haka jelai bro koy ban sedang biang ya kini kesil pelong operation namar ba ni ba khamtam lai hadin bang ya pet ya hadin ba nakaliang iba ya ketua CEB nakaliang ke Lok Sabha kala pas no dan tip syaru ba mentah kesini ke kata direct unstable but introduce biang ya kan ke CEB apo ke Raja Sabha penjua ya ka majority kerana pelong an ya kini ki poiwer na po Bangladesh khamtam namar ba kejela Bangladesh jungi kejengmahi kedai na po ri Bangladesh kamdai ni kiwi benta jukri ndai kedai Bangladesh kumta nakaliang kesang kum ke pressure ke ba mentah kesini ke khat tarik kuar bansan ya ke masjid syaka sokar India yang ba ke bilam hapo ke jeng register jong ke BJP ba kumjuru ya ke sokar MDA bilam dekat NPP kemudian ke kenhun senrop jong ke sokar BJP ba kenmau ke ikwa benong ba ke nengilam jong keseng ke jek benriu hi borok kawai ke numailan ba kanu kaan ke bolong persya ya kembon baik ke interest jong jek benriu try jelah kan yu abor berterekam hangni hapo ke jela jungi bat hangni hapo ke beri new trap bat kum kaseng hi nang ni syakmat ngindang yai beteng susu ban penjuri kini ki jengkhandra ki jungi katba ke sokari deng ba ke sokar MDA kam kapat penterekam ya ke ILP bat lada ke sokari kadang yai pensem ban penterekam ke ILP kumpul lada wa da kaseng bat kumju ki khalai seng ki badan hapo kuso ni nak kaliang ki supaya juga cuai ngilong ki bal krek ban be belang ban be masih ya kini ki barjala kini ki poiwer na po Bangladesh ki bon trewan kata ni po kejela jungi ya kini ki barjala ki bangil be mentah nin budi niki bangin pano ikin hate po stan Asam bangin pano sa Asam bat dara ngideng ibang iki baki litre sini stai ni nak kaliang kesang ni sai ke direction ka ba tinge ya ki dukat gile ya ke benongkam bat ikuaro benong ya ka sokar ka ba dan mentah po kejela Meghalaya bakam dai suban pensem bat mera lagi tagian yada menderi ki bakam tobi KLP bat lada ke sokari kadang nyai pensem ban penterkam KLP bat lada jaru ba mentah kesni ya kene ke CEB ban pas po ke Raja Sabha hak ba panyo buat ban penterkam apo katanya is ikwa mensen kawai ke masjid syak sokari ba ke sokar kan hapsim ya ke jingba kli lada ja kinu persya ikini ki barjala kini ki menderi bon tre hangni hapo ke jela ke jungi